to so nekako vprašanja, kdo smo, zakaj smo, kaj delamo v bistvu tukaj. Ja. Jaz mislim, da si ta vprašanja naše človeštvo postavlja že od nekdaj in zdi se mi, da smo zaradi mogoče močne potrebe po razumevanju teh odgovorov, kdaj mogoče kolektivno kot družba prehitro delali neke zaključke svojih verovanj, recimo neke stare religije in pogledi na svet, ki so zdaj recimo izumrli. Ampak meni se zdi, da to je samo ena plat tega kovanca, ne? V tem smislu, da se mi zdi obdobje razsvetljenstva in znanstvene revolucije se mi zdi zelo pomembno za naše človeštvo, ampak skrbi me pa druga plat tega kovanca, ne? Da želimo te stara verovanja ali pa stare resnice vse v nek koš dati in vse stran vršiti, ne? Čez da smo to že mi nadvladali ali pa da smo se naprej premaknili v evoluciji. Ne? In se mi zdi, da preveč grobo in preveč nenatančno s to znanstveno metodo opletamo po teh starodavnih resnicah. Ne? Tako da Okay. ja, Lahko komentiram. To, kar sem povedal. Pa ti si sad dosta široko sve to skupa zahvatio. Možda da kažem ovako, meni je prije svega od uvijek u mom životu interes bio individualno, ne? Jer to prašanje ko sam, što radim ovdje, kakav je svijet oko mene je nekako prirodno pitanje koje se pojavljuje kod većine ljudi negdje u mlađoj dobi kad počinjemo otkrivati svijet i pitamo se što i kako dalje. Međutim, onda nas tokom vremena život odvede u neke sasvim druge smjerove, pa prestanemo postavljati to pitanje, jer ono postaje nepraktično, ono postaje višak, bavimo se preživljavanjem jednostavno. I onda opet, po mom iskustvu, negdje tamo pod stare dane, znači kad obavimo sve što trebamo obaviti u životu, onda se to pitanje opet postavi. Dakle, govorimo o prosjeku, naravno, nismo svi isti. I u biti, moje istraživanje je uvijek bilo usmjereno u tom pravcu, dakle, onome što mi kao pojedinci možemo učiniti da bismo našli odgovor na to pitanje. Sad, ovo što si ti bio spomenuo je naravno jedna šira slika. Pitanje nekakve sudbine čovječanstva, recimo to tako. Ja bih rekao da, bar što se mene tiče, se radi o nekoj vrsti klatna. Znači, mi smo počeli sa jednim načinom razmišljanja tamo prije 5 do 10 tisuća godina koji je bio puno više sintetični, znači puno više cjelovit. Neki će reći da je bio takav zbog toga jer nismo imali razvijenu analitiku. Dakle, nismo imali razvijen taj analitički duh, analitičko razmišljanje, pa stoga nismo mogli ti znanost razviti u onom smislu u kojem smo razvili sada. Međutim, to je samo djelomični odgovor, radi se jednostavno o jednoj fazi u razvoju čovječanstva u kojem smo mi na svijet gledali očima djeteta, ja bih rekao. Znači, nekako otvoreno, spremni prihvatiti tajanstvo i čaroliju u svijetu. I onda je iz svega toga, naravno, ispale su razni pristupi koji uključuju i religiozni pristup i nekakav magijski način razmišljanja, koji smo onda u jednom trenutku odbacili kao primitivni i počeli se kreati u analitičkom smjeru. Dakle, došla je znanost prije par sto godina, dakle ne tako dugo unatrag, prije par sto godina. I sad je došlo do jednog možda malo nediskriminativnog odbacivanja onoga što je bilo prije, ali vidimo da i ta analitička znanost dolazi u krizu. Naime, sve više ljudi vidi da odgovore nemamo prave, da ih možda moramo čekati još par tisuća godina ako idemo tim putem, a možda ih nikad nećemo ni dočekati. Dakle, taj pristup se pokazao ne samo u tom spoznajnom epistemološkom smislu neka vrsta stramputice, odnosno upitnog puta, nego zapravo postao i nepraktičan. I onda sad, unatrag recimo 40-50 godina, od kad se taj nekakav pokret duhovnosti
razvija, širi po svijetu, se ta stara načina razmišljanja nekako vraćaju, pokušavaju se sagledati u okviru znanosti. S jedne strane se radi nekakav sukob između toga, s druge strane neki pokušavaju naći kompromisno rješenje, objediniti ta dva pristupa, sagledati ih kao dvije strane iste medalje. I ja nekako osobno stojim na toj nekoj liniji. Znači ja gledam cijelu tu priču kao nekakav razvoj i mislim da znanje budućnosti, neću to nazvati ni znanost budućnosti, ni duhovnost budućnosti, nego znanje, nemam imena za to što će biti, bi nekako trebalo integrirati u sebe i jedno i drugo. I analitički način razmišljanja i sintetički način razmišljanja, to znači iskustvo, cjelovito iskustvo svijeta oko nas. Kako će to izgledati, kojim putem će to ići, to je sad već pitanje za kristalnu kuglu koju nemam. Tako da, to ćemo vidjeti. Kaj pa ti narediš pri sebi, ko pridemo do situacije, kjer ta analitični del in ne vem, kako si poimenoval ta drugi del, ampak recimo ta drugi pol prijeta v navzkrižje. Sintetični, ne? Znači analitika, sintetika. Kaj takrat pa ja osobno dajem prednost ovom sintetičkom pristupu. Ne? Znači kad se radi o životnim iskustvima i nekakvom kretanju kroz život, meni je uvijek, evo recimo na primjeru, dakle, imamo dva načina odlučivanja, jedan je zdravorazumski ili razumski, racionalni, a drugi je nekakav unutarnji, intuitivni, dakle na osnovu nekakvih unutarnjih impulsa koje dolaze iz nekog drugačijeg mjesta, ne razumskog, na osnovu osjećaja, feelinga, recimo tako iz srca, prenesenom značenju. Dakle, kad se te dvije stvari sukobe, ja ću uvijek dati prednost srcu. Dakle, uvijek ću dati prednost intuiciji, nekom svom osjećaju, bez obzira što mi razum viče, glasno, kogo god može vikati da ne, to mora biti ovako, a srce mi kaže drugo, ja ću poslušati srce, ali, vidite, tu je sad nešto što upozoravam uvijek kad dođemo do te teme, a to je da ne diskriminativno i a priori davanje prednosti jednome nad drugim uvijek vodi u neku selektivnost i jednostranost i može zavarati, jer ni naši osjećaji nisu uvijek savršeni. Neki pokušavaju reći, samo slušaj osjećaj i to će ti biti sve. Međutim, osjećaji su pod utjecajem koje kakvih stvari. Nekad možete nešto loše pojest, pa vam osjećaj kaže jedno, a samo zato jer ste krivu stvar pojeli. A ne govorimo o raznim raspoloženjima, različitim unutarnjim nesvjesnim procesima, željama, nadama, sve to može formirati naš osjećaj. I ako mi nediskriminativno slušamo taj impuls i zanemarimo onaj racionalni, vjerojatno ćemo pogriješiti jednako kao što bi pogriješili da slušamo samo racionalni, a ne ovaj osjećajni. Dakle, tu treba pronaći jednu, rekao bih, dobru ravnotežu i stvoriti nekakav unutarnji i vanjsko okruženje da bi to sve skupa moglo funkcionirati. Po tim unutarnjim, recimo, okruženjem smatram neku vrstu uravnoteženog života u smislu da imate dobru rutinu, da imate nekakav svoj ventil, nešto što vas čini mirnim, zadovoljnim u životu, dobar način smirivanja mentalne aktivnosti, dakle da možete biti iznutra uravnoteženi. A što se tiče vanjskih okolnosti, tu opet podrazumijevam dakle da jednostavno ne budemo robovi nekakvih konvencionalnih mišljenja, stavova i utjecaja na nas, nego da tražimo svoj način, svoj put, da jednostavno budemo svoji. I kad imate te dve stvari, što nije lako, ni jedna ni druga stvar nije baš tako jednostavno kako zvuči, onda možete se osloniti i više unutarnje osjećaje, a isto tako i razum će funkcionirati drugačije, bistrije, bit ćemo čišći u tom smislu, pa možemo biti i sigurniji da nam intelekt radi dobro. Dakle, moramo pročistiti sredstva spoznaje. To je inače nešto što ti stara duhovna tradicija koja je meni bliska, tamo iz Indije, yoga tradicija i slično,
je stalno naglašavao da ti pročišćenje sredstava spoznaje. Jer ako to nije čisto, onda ni odluke nisu dobre.